Grabe nakuha kaingin ni James. Nakapatuyang gisya og kay wa pa di uwan. Grabe kakusog sa kainit. Kaya mahal kayong bugas ron. Kumbati mig maayog habas. O tanawan na iyang pagsanan. Grabe yung pagkadako. Ngadto nanganaw kanaw ngadto sa ubos. Ngadto sa luyo pa jud. Ngadto sa atbang. Yes, nahuman na giniya og habas. Grabe nakuha sa pagsanan ron. Sulbad ang kamahal sa bugas. Grabe naman dyan nakuha sa uma ni James. Mga 4 siguro ni ka hektarya o hapit sa 5. Ngadto pa dyan na ngadto sa sapa. Sili ngadto ubos gyud kaayo. Yan ang may tunga-tunga ka sa kang pidot na akong anak na nga ay balay. Tapos ubos. Di ani dapit amo ani kang James ni nga kaingin. So muuwan na lang unta. Makapugas na sulbad ang kamahal sa bugas. So maning kamot lang jud para naatay maabot. Magkugi parang naatay maani.